Rwetu ntukuyanarua ni ati gikundi kimwe kia ekuru ndene ya gicigo bunge kia gikundi kimwe kia ekuru kuma Muthara na ritwa muchiaru ni kiugite gikethwa kigitegera uritingo gibwa thirikari nene na ya county ndene ya ward ya ugote weti na mbere bwa gwikumiria na buba rigwa kinya nande ka siasa bezete akina mawira ne jorongo kagiteno ko ni bamenerete kinya siasa para bagutambia rumena kiri kampeni ichia aregani bao bagitumira nduke mbithi Kevin Kimathi ni gutariria nkuruki Kiu ni kundi kia kurukia mushiaru adi na Muthara baiturĩtio kiri utarire witingo bwa thirikari rio thirikari nene wa mone kaunti ya Meru kuma kiri atongoria mwanya bakiambirie na MC Nture Muthara wita na mbere kuma babathura kibindi ne kithiru India rani andu bara tuthura aba tututete batuteragia umwaka bea atutayaniria muno turora warwandaro kikuthima miunde turathima na andu imendi neko kwa wingi nende batwe turenda kuthura muntura wena mono ndene yetu twaere kure ngaba na turakira itu murungi turasoka turakure women rep turakawira Mwangasa turasoka turakura ya mujumbe turakabea turasoka tura MCA Kinyua batukira turigarite twi muriri kandu bonde twaere kuro te maendeleo tonete twi muriri bakurukaga antu bakuruka bageta ba Muthara bagasoka bagaituka bagirwa njere mucie mukuru kuma woni twekuthura kura buruna twekuthura mangaba nasi na kila kitu woni tija kwa byo ntikume ya kebani otibyo woni binti kumari ake kabalabala kwa barabara twekererwa ni munya woni data sioro na mauro ndakama taito ndawata kinyasioro konjwa roero aliteizano kama teta roe motongi na intobin karua na byonde kedati munya toekwa abaki olota muno tongoria bwa thirikari ya county ya Meru kira ito na tote aneria aya kuma korindone korindro kuma na korindro wa kuma au kuma na teto na twe ende aya kuma korindone aya itonga pesa na etia inya ekorontiwa na twana toki betete wakawira Mwangasa au maita ya 5 mbetete kwariria mbesa cia inge twojuriria twewa cia affirmative action na mbesa ito tonire na ume antu ba murire Mwanka thai bakumba kantaka bakiuga oni mbesa ikawira Mwangasa tukaria na kaire mianwe chairman na bunge ekuroba uba ikundi ke bakinyilia kuria witi na mbere matue na bruisi za cia thiri mishemanione bakimeneria siasa baraba tumaira bange kiri kunjia mpathu buru irankuria oni ankuria antu ba siasa batu bonde buriana beto bangi baba beto bangi ni arosia na atanosia ato kuburomba na gitio turi antu ba muriri batu bwe karibu bwinthe uro kwenda gite kia MCA bwe karibu bonde na twa tukuthuria ngabana women rep na mujumbe turenda boja burombe kura muriri na batu turi antu berei muriri jwiragwa imombasa ndogo nonto muriri junde urajungana ndoria muriri kuma urajungana raundi batu tukwenda kura cia thiri nkiripotera Weru TV kuma Tigania East mbita wa Kevin Kimathi Orogo chwagite ke obunge ndene ya gicigo bunge ke Gembe North Joseph Ntwera kinethirito akiuga gitumi kiawe kwenda gutonya mbunge nikenda kugarura miturire ya kariba gicigo kiu nkuru kinaugite wagagia na kinya kithomo kiria na baraba kumanja irite guchiomba ni jamweza mantu jaria akenda kuinyiria Nicola Chabari gatumenyithie chio Muntu akora into bia to bikuru bibi mundene to turare ko tugorethu into akabi gorethu yo turenkera bia kora bia mukebere ntika therapy yako akibia kwa birithua kana hata bukona mantu ya wabura anto badite na mbena kurumirwa impanga ya kwagabia kuria ntere mwanya mono ntere ino cia Gembe North Joseph Ntwera ki urano mwogo baraba ochwagite ke ojumbe ebwa Gembe North na ebumirite na kuga we mworoto gwake na gitumikira gochwa agite gike ojumbe nikenda thina mbena kugorora moturo oma anto oba Gembe na mono gutetheire kinya anto obaraba takwebombera anjendere we nene ne kwakikisa mantu yetu ya mwana tugomba guthoma akuthoma tukwatanira twikire mbesa ingi mbasare orote na mbesa onembi mbesa itukwana namba 2 ithwanira ko twatanite na ikundi bi wo musi nene yombe ngwatane na ikundi bira mwanya twatane na asore bangi
na baraba usikana mantu yorethi o muzi togise na ng'ombe eri tugwatanira gutwikeria riyo na kunyemesie kurukina gwetete Ebura igitarira ari bunge airutaniritie gutigira kuri na ukaria bakwana na njira ya waka kinya kambe echa polisi na arakumeneria mujumbe gwa ende akiuga gwa yarithiuruka akiuga akaya kumagaruka gitini giku ukaithiro kwina ntarikaniro imbingi na chagwagi ibokaria asiari ku kiroto Wantu aki rindo ka kambe bulu nuntu wa security rito ka kambe ndu muru nuntu bambi wa security antu yaya anto murume ta ku andethe ntego te security kinyambera asiaro ikwara security nibo anatebwo akiotora ntuko ngeko na aitire noleli era antu aitha te ko simba bikeya na inde murakathe nuise baba ya antu bakeokwa watura baboro antu ni bawo nibo anatebwo na mura ng'ombe mwembe ke akuyare ke akuyare aturora yithia ng'ombe nora wiyano katebwo Eruaki mononkorokina gwetete na kuga ate kinya mirandi ya mainya amastima iraanjiritie ari gwe gutire gonto gwa kinyithu astima kinya nyuma ya utiga ikingi ibienjeretwe na arakuga akaya uchoka bunge agatigira antu bonthe bakuona amainya amastima kinya stima irasi yeto gatheondi stima irasi yetu itakinya ntura ya itakinya stima gathi ate ya kinya mbisi andonto bakibuso ora kingi ndatira no gathi ate na mwarana no tie stima kana tebuo ntoeru aki atonya mbunge onya we na isi kinya subisira ndoka ndukisa ni mutu ati aura ntoeru aki akakurekia muruku na monete no ntoeru aki wasokare kumana Gembe North Betan Class Chabari Muririgite kio bunge bwa gicigo kia North Imenti ta muruiri kiumbe wa Kihiliken Murioki muketha na ugete kuri na bata ya thirikari kumenyera ontwire bwa Mumeru akiararire akuriungite ntere cha mpurinde ne ya Murithi Mpuri Cultural Center Murioki nethirito akiuga kigina ne kibatere gutengwa ni thirikari kenda gutigera guntu guku ne gukwithirwa kugikarwa ne onto igukaragia ontwire bwa Mumeru ne arakinya arombete akariba gicigo kio kumwakanya gutungata ta mubunge wao kithurano ne kizite Wana inyamura au tureaja Murithi Mpuri Cultural Center na aja neomba kulan heritage ya ntuba Meru na istugenta historical backdrop kwa ubarea bakwenda kumenya mantu jajau no bariongere amete institutions eji itokwenda inyagento ja county government yemetegere kwethera kwina some funding menya gutena institution ingejire jaiji I think inye Meru county na initiative muntu omwe kwa kalingwa boost through resources cha county endelea muno tariki 9 mwezi wa 8 mwaka jojo anto bonde barina no thimendi no ndwetaikia wakili bunge Iken Murioki muketha kana wakili no bakwenda gwita gwikia bunge na inko buromba kura chienu na mono bombikia ngugi maromba ndombere ni mono riu ndombere kura na bondingire kura na turingeni kampeni ena thiri Aritingo gibogi mabo mwingi kuma mithero ni bwaritie kuongerwa na mathagana kinya uritani bwa gutungatirwa mwingi bwega nkuruki mukarigiti wa gikundi gikintere cha tharakanithi nyaga kura na kinya Elidais Gatweri baugite kiringo gicha antu baba ni bethairo bagikurukira magita kinyarira bakwenda into ta gloves ende bukarema kumane nacho kwithirwa ite kung'ana kiribo atungati bakwirutira abogi baba mwere wandia mithero kirigicigo mbunge kia marai bakobatara mathaga makuruta wira na nkinya momenyo nkuruki kenda baomba gukandana na mantu marabarikanaga namo bakiruta wira ankera antu bara bena mathina na marimani bari na uroni ne baugembu na nikenda bomba gutethio ni antu babetu na nikenda natu twegwa kiriro tomba kuthiko batethia na stipend by the way ge county ziengi okeza kuthi mbuga tharakanithi nio stipend yawe tumbaga kula magita mama ingi lakini tare twathi ngendo ta inogu by the way turutaga tucoga tugatonya kimiuko yetu tuga support tarune turamutigire gya kuria golo na tuga support na njira ziengi
Nyago wa kura ura nwe mukariri giteo kiama kia ũgima wa mwĩrĩ ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bagwatanĩrĩte na Yurinda Gatweri ura nwe mũrũgamĩrĩri wa kiama gĩa CHV kĩrĩ wandienia mĩtheru bariuga kagita kara bari wĩrani barĩkanaga na mantu mariga mantu marama babataraga bethirwa bari na mathaga mawĩra kenda baomba gũtetheria aria kana antu bara bari na mathĩna mwanya mwanya muno tuthe tukewa trainings igatuteithia twethira untu twaule tubati tuwandu atia untu ugatukenya kire tunkilomba ni muno taria tuthiete tukethwa tu equipped twina gintu kionde kiria gikwendeka katuge tali for example kuguru kuria tulezile muno tulendaga gloves maybe gugutonga leo ngethira maybe gukwambiria ko bleed vairi baba bari aragia kwa mwekuru Joyce Muthoni mbari cia mitheru bobo nyuma ya kumwithira mamete gitandani kuma mweru 5 nontu bakuguru kuri kuniku na kwagia mbeca cia gutungatirwa tuo mndende gwankenete muno nontu wa kuthibitali gutiritwa kuguru na kwa nandacoka leu nkagwa ni thank you muno leu nimbetukirite mathina maingi muno mathina ma kulemwa ni kuthi kulemwa ni kumenyana ciana Nyaga augite thirikari cia makaunti na nkinya thirikari nene ni batiri gutenga kagina ga kuraithagiria CHV baba rira bari wirani kubagurira mathaga na nkinya kubabanga kenda bakaomba gutetheria karibwa kugana rimwe emergency ni ikwezerera lakini utugutina budget set ya emergency teu utila umuno as a county government no to organize to setage twikire budget ya kuva facilitate nikenda bethirwa be properly facilitated no to by empower na equipment ya kuruta wira na ntegwiciria uno wira munene muno nonto that's the purpose of devolution nonto devolution is giving services back to the people. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi ni kuma kiri rugono rũnĩ tukona kanya ga kunogoka ungeta kuraja ncokerete na Nteto nkuruki Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde betagwa Kenneth Kiome maitethia orokuromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki kenda mweri jana nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantoja kithomo kuchura ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china Thaa kura yaku ya MP Bori tariki kenda ni twike ya Kenneth Kiome maitethia Jesse uri sawa mbitagwa Jesse wa independent na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga mantoja youth ni kwithira asiari bonde barango tirima nabo omuntu arembera Jesse ntetherie mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri kiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi ngugi bukagua ne Jesse wa independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa ile abaga ukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa independent nkaritania ngugi na thirikari ile kethire leo ibwega oi South Imenti mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G2
mbere ninguchokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ninguchokeria ntubego jisti nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa igo jisti tariki 9 mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie twendelee gwakirana beto ba ICD classes ya twendelea wikira frandite ya twendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega twendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu twendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojisti kende rweri ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki 9 mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote jisti tore mbere twina Kireria tore mbere Nwe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute na Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bidhia masonare mimi ni product ya Kiraitu nilifanya electrical nikaenda sasa nafanya Southern Sudan atuliganite na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao ya Meru Kiraitu Murungi gavana turado ota seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe kinya watu tole watu kuranda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru urathimo uritingugi bwa ichunti biaku bia mwiri turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinandi nukwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi Kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Piping hot TV this winter on Maisha Magic Plus. Scorching drama as Bella gets what she deserves in KINYA. Heated arguments in Salem. Joro continues to kindle adventure wherever he goes. Will family help ignite passion or extinguish the heat of love? And meet Sanura in a brand new show as she balances her fiery spirit with family honor. Red hot shows only on Maisha Magic Plus. DSTV Channel 163 and GoTV Super Channel 8.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto cia Thaa Mugwanja na ngicokera speaker wa mbunge nene niwe Justin Muturi nethiritwe agita gikaro kia mwanya tariki 13 cia mweri ujuju turi aria bakethirwa muno bakiariria mantu mwanya na jamweja aria mantu jara bakethirwa bakiariria ni kuongera kigina ndene ya makaunti iria bagwita Additional Allocations Bill 2022 na igita riri katwethura tukigwatanira na mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ari ndene ya Mutindo Jokangangi akiaraniria na umwe wa mubunge ndene ya gicigo giki kia North ni Ibrahim Daud aria muno bakwethirwa bakiariria mantu jaja na gutariria nkuruki ngwetikia Muthuri Muriuki no kungwata bwega kanyani gaku Jenarwa mweri twitite nde ikethwa intariki kenda na ira ntubakethwa bacumirite kwithwa bakiringa kura kwa wingi itigere mweri jumwaki ni kenda atukinya gikithurano kinene acia sababu ingi betha bakicumire ni kenda gukinya kiria antu betha bakibaromba kura na kubira bakibenderia iroto biao na mantuja kabathithiria lakini gitu giotegero muno gitagaka kundu bwijirite butiba withire muno aria mbunge nene yombetitwe kitwa kiume twitite ikurukira antumirire ititu ni speaker wa mbunge nene Justin Muturi kwa Jumatano abunge bonde bethe bagitirima na ndene bunge nene akwina mantu jaba ketho bakiariria bwa mbere ni mantu jege mugao jwa mbeja kuja ki maturene ro mwanka bunge nene ithwe ikiariria untububu bojairi ni mantu jege uduma bile kari kano akweka kita kamwe mantu ja uduma card ni jejere jetajarunge kwani court na kwerikana mutatara wa tumire thirikari yotabui kono mwanka bunge bachoke kwitho bakiarire mantu ja na mantu jangi mantu jege jokaria entukwe Jumatano ndikumenya kuthwa mantu jatu twe jedire kionekana au kanyuma ati murengo jumwe juichina na yungi ndiko mantu joje kethwa ja kionekana lakini aja nandi na mubunge wa North Ibrahim Daud ayethiri twe kiameneka Jubilee lakini kagita gaka au gita ni aironga maiki umbe kana independent candidate labda mheshimiwa utuambie siku ya Jumatano wakati speaker amewaita mnatarajia nini? Nimeona notice ya speaker ikisema tumeitwa special session na hata kabla tumalize tulikuwa tumeambiwa tutarudi tena special session if need be. Sasa kuna Senate Bill number 2 of 2022 ya allocations, additional allocations ya county. Ile tutaenda tuiangalie na tuipitishe because tusipofanya hivyo vile tumeingia kwa new financial year paka bunge ikae tena haitaweza kupata counties hazitaweza kupata pesa. Pia kuna defense agreement ile tuko naye with British ile training grounds yao na hiyo tayari hiyo ile agreement on the same day, so lazima wakati tunaenda first reading ikifanywa zingine zitakuwa time limit because inakuanga you are supposed to be given at least I think it is 7 days or something, so itapeanwa special priority ndio tuweze kumaliza. Tumeitwa Jumatano 13th subuhi na afternoon na session hiyo labda hata inaweza kuongezwa paka usiku paka imalizike. Labda mheshimiwa, swali ambalo watu wanajiuliza, mbona huduma namba iweze kuharakishwa? Nimebakia tu mwezi mmoja tuweze kufika kwa uchaguzi mkuu. Si ingengoja au wabunge wengine waweze kuipitisha? Mbona hii haraka ikuwepo? Mimi sioni kama kuna haraka, ni vile ilikuwako hata tayari ilikuwa ishapita, ni koti iliamuru kwamba irekebishwe. Na kama inataka kurekebishwa ni mzuri irekebishwe. Na in future huduma namba mimi personally mimi sijaona shida ya huduma namba. Mimi mwenyewe nimepata huduma namba, huduma card niko naye. Na kama kila kitu inaweza kuingizwa kwa huduma card, iko na chip na kila kitu, nafikiri hiyo ndio inaweza kuwa mzuri kila mtu kutoka azaliwe paka, unajua hatutakuwa na haja ya kwenda kuregister kwa kura tena kama ni ID ati lazima uregister. With huduma number tayari ukifika 18 you do not have to go and register for elections. Everybody will be eligible for elections. So mimi naona itakuwa mzuri kwa mambo mingi hiyo huduma namba. Umetaja huduma namba na maneno ya uchaguzi. Hapo wale tusikia wanasiasa wakisema huduma namba inaweza tumika kuiba kura. Je, kuna ukweli hapo?
Mimi sielewi hao wanasema ati huduma namba inaweza kuiba kura namna gani? Kile inaweza kuiba kura ni watu wakiwa wanafanya mchezo. Kama hiyo printed register, mimi mwenyewe sikubaliani na printed register zikuwe kwa kituo, because printed register inakuwa mtu hata ule hajafika kwa kituo anapiga kura, hata mtu ule amekufa amepiga kura, ama ako hospitali anapiga kura. So mimi ni hiyo mambo ya electronic register mimi nakubaliana naye, ikuwe electronic register ndio tusikuwe na printed register. The same way huduma namba hata ingekuwako, hakuna mtu anaweza kukupigia mtu mwingine kura. So unajua wale wanaogopa mambo ya printed register. Mimi personally mimi sitaki printed register. Najua wengine watakosekana, lakini hapo ndio mchezo unachezangwa. Mtu hata ule hajafika kwa kituo anapiga kura. So hiyo ndio kusimamisha hiyo, lazima ikuwe electronic pale. Wale wametambulika ndio waweze kupiga kura, sio mtu ule ako kwa kaburi ndio anapiga kura. Je, unaona kama huu mvutano kati ya mrengo wa Azimio ukisema kwamba kama hakutakuwa na manual register au kutakuwa na uchaguzi, unaona kama matamshi ni mazuri kweli na kama anaweza tatisha IBC? Unajua wakati huu hatufai kuleta utata kwa uchaguzi, lakini nimesikia Raila Odinga akisema kwamba si ati amekataa kusimama, atasimama hata kama ile itakuwako, lakini hiyo utata na hiyo mbele nyuma kusema mambo ya IBC haitaweza kusimamia uchaguzi vizuri, hiyo sio mzuri. Hiyo ina lay foundation